Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернар Кизет. Бүгін біз Бен Тенді ойнайтын боламыз. Бен Тен болады. Бен Тен. Burada ne yok dedim. Muzdu tandayım da. Muzdu koyalım. Екі амбал мен қасында бір қортық. Жоғы керегіміз бар. Ал достар, бастайық. Опа. Сразу мұзадан ойналамыз. Қайдан алар? Қайда? Ойнағанмын бұл ойын. Кезінде, кішкентай кезінде, бірақ қазір өт қалған сияқты, өт қалған кішкене. Көп жыл болды ойнамағаныма білесіздер ма достар? Бір 4 жылдай асты ғой. Альпингольд алуан түрлі ингредиенттердің шек. Есімдерімен қолыңыз. Альпингольд жарқындықтың дәмін татыңыз. Називин бүгін келгенде көмектеседі. Бомбалар ма? Називин тыныс алудың керегі жоқ. Новый год. Нам хочется есть много, вкусно, с удовольствием. И не думать о тяжести. Бомба лақтырып жатырмын, олар ұятсыз. Бәлеш. Сен де өлтіру керек еді, беріңші паразын. Скапқа кіріп, бәле. Тиме қалды. Өлеш, не? Зайтуна. Арқама тиіп отыр. Тек өтірсек болды. Екі бомба лақтырып жатырмын. Адам болып кеттім. Не істеймін? Өлем. Адам болып кеттім. Берген, мен де мұздың құдайымын. Ой, мен судың құдайым. Бәлі, мен өлем қазір. Слушай, өткенімізді ұмытпай, тарихтың болашаққа мирас еді. Маңызды мәселелер туралы айту қажет. Марапатталатын еңбек, көбейтуге болатын мүмкіндіктер. Қамқорлықты, үйдегі береке мен молшылықты бағалау. Қараш, адам қайнап. Осы заманда адам қайнап кетті. Ол мен болады. Айналу керек мен. Инвестицияңыз. Тарихыңыздан сақтап, кредит банкімен бірге алтынға инвестиция жасаңыз. Ортық. Продолжаем информацию. Около 200 женщин признали потерпевшими от косметологического... Бәрі екінші сығады, оннан өлтіре алмай жатыр. Сейчас дело дошло... Ё-мо, төртеу. Бәрі үшке бір мане, келші. Айрам. Майын жоқ көсайынге анды ояттым мен көріндер ма? Заблуждение, у них была своя схема. Блядь, бек қорғанып білет. Каждый свою сумму. И нам не добавить Зойтуна. услуг. Это же элементарно, значит, они должны вернуть эти деньги. Сен жерді өлгілерін келетін сияқты. Мен сен жерді өлтіп берем, без проблем. Мыналар құтып кетті. Мен аларға кісім жетті. Құтып кетті. Нет, конечно, можно подумать. Но то есть думать, оно
сообщение. Заман көтметейік. Скандал с медцентром Плаза позже в Лютике. Блядь, не лгон. Несколько лет. Женщин приглашали на бесплатные процедуры за отдельную плату, обещали положение и красоту. Услуги стоили... Бля, ексақтан сабылатыры. Кыз, ару водкай алсам, өлесің дүрі. Құпылы. Признавались, что укололи женщинам Үйчігін шығарам, кез қызыл түсті. остались без зарплаты. Мадар алса, мадары. Россиян А, өліп аттырмын. более 1,5 лет она под арестом, но свою вину отрицает. Говорит, что Өл, умерлы. сейчас она на скамье Бергенші енді. Мен кісімді көресіңдер сендер. Өлтірамадың бұл қазір. Өлтірем екінің. Сен қайда қасасың, а? Держим, ни с одним Зенит. потерпевшим она отношения не имела. Ни от одного на деньги не брала. Ни с кем она не заключала договора. Договора заключены от ТО. Договоры заключены от имени и в лице директора. Белыш. Совершенно иные лица. Морозова там не фигурирует. Ой, блядь, сендер жетпеген еді. Так что Морозова... Бағана бомбаны әлің өлтірдім. Мыналар шығама. решать какое-то казахское Қап тастадыңдар ғой, сендер болмайды ғой. слова и оскорбления. Көтмегір кеткен жоқсыңдар ма? Будут наказывать Ох, бля, мен қазір өлем. доказывать граждан за употребление ненормативной лексики в общественном месте. Майын кусаренген. По каждому заявлению сотрудниками полиции будет собираться доказательства. Это заявления граждан, показания свидетелей, а также видео, аудиофиксация самого Криштиану Рональду. Заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд. С 6 марта заказом зоны убрать в общественном Я прыскин алугам ертуге. Оскин сидим, что вот это? А, сидит. Выражающее неуважение к Икам окружающим, было. нарушение Кут спокойствия. свернул. Касается это употребления Кем ненормативной было? лексики в А, соцсетях. да. Ответственность была Все уйдет. Ща. Ай, штрафом до 45 тысяч тенге или до 120 Всех часов поеду. исправительного труда. Если И крупные уж не был. Надо этот тварь. Бля, мен патсаға келдім ба? Бля, патса. Өлтірем мен сені қазір. Патса. или арест до 10 суток. У казахстанцев Еп, өлтірем сені сені. Мен бастығы. Не қаланы қиратып жүрсің, а? Гости, которые по традиции приносят А что не қалаға тиіспесің, көттеріңді құртыға ма? Кет сен. Сендерді осы адам сағар айтып барыңдар деп осы адам ой, Бергилий. Тірі қалдырмайын. Ешкімді де түсініңдер ма? Өлтірем сендер. Забыласыңдар. И потом мен сендерді өлтірем. Че там сумалайды екен? Мұздың күшін сезіңдер. Покупает это твой расход. И приходится... И прямо не? Это если один человек. Сай, полтора журтина. Или еще нет подключенного ребенка. Тоқтасы. Будет 30-35. Слугайна лонч. Хайрам. Надо понять. Это бичугайна лонч. Бля, мен деген биджуға дедім сендер. Мен сендерге биджу деп айттым. Сүп, қызыл дедім сендер. Вот дедім. Бля, Мы дома пообщались, посоветовались и решили не отправить деньги. Бля, майынге оқысы. Кетуім болам ба? Несмотря на рост расходов, люди ходят на дни рождения или свадьбы. В декабре в этом ресторане Бля, сендерге өлтіреміз сендерге. Осыдан мен өлейін, сендер де өлесіңдер. пакеты стали дороже. Если год назад средний чек на человека составлял 89 тысяч тенге, то уже сейчас не меньше 12.
маған ақырышты өлтіргіш қасыңдар мен Банкеты повысились на примерно 10-12 тысяч. өлтірем деген маңызды ғой. Все равно поднялись, потому что цены на мясо поднялись, овощи, фрукты. Но я считаю, что до конца года, ближе к теплому периоду, цены снизятся. Продолжат расти, то и станут недоступной роскошью для казахстанцев и позволить себе посещение смогут лишь граждане с доходом выше среднего. Я полтора. Не таких встреч. Заскает. Татьяна Микова, Александр Туровеков, Информбюро. Ай, поймай. Жителям Астаны и Ох, Алматы пламен. недоступна Алтынчылар. спорт, Я шучу, решили сказать. кружков и сеток. Я рассказ. Я наказ. Стеснял. Я. Тысяч детей. Шамал Габдуллина разбирала. Басма. Седай. Қайдасыңдар? Бергеңдер. Сендерді аяқ тастай. Бәлі 12-ден мынау. 10-ста бағанағы бастығын жиналмай отырмын, сосын сендерге келдім. Да, мен сендер, мұзден болсыңдер. Қайдағы жоқ бір. Уыттық білесіңдер. Уыттың пайдасы жоқ. Ал қызыл оттың пайдасы бар. Берейік. Өлтірем мен бәріңді. Мен бәтін бәріңді өлтірем. Дой салам. Бәріңді мен. Итачи учыға мен. Қана ұрған. Мен. Қана туған бала мен. Мен. Менің. Акацки. Менің планым. Акацки. Бәрінен биік Акацки. Акацки да маған ешкім төбелес. Маған ешкім қашып тұра маған. Срока действия у ваучера не прописано. Мен өтеға маған тек қан. Считает, что перенос данных на новую платформу противоречит закону. Не нужно забывать, Законымыз, являются непосредственно родитель, поставщик, ребенок, тренер. Вот они владельцы персональных данных. И без их разрешения Бәлін сасатыр. Өмірдім. Кезім, бәрін жинем сосын. Болды ма бітем. Бәрінді бітем. Өлтірем. Бәрінді. Зоям өлтірем. Надо бір 2 сағат тұрады екен. Мақта берім ғой мен каска. Я ердім. Матч должен был состояться в Знаете, команда отказалась выступать. Об этом не только в нашем спортивном обзоре. Ё-моё. Бустер занимадық. Команды Австралии и Афганистана по крикету должны были сыграть 3 игры. Надо было видео подтянуть. Скалку подтянуть. Мен безумсың бар. Бала қарау деген жұмыс. Бала тербету деген жұмыс. Магазинге бару деген жұмыс. Вообще жұмыс толып тұрады. Жұмыс атасу деген жұмыс. Ух, тесті. Ертең видео сағады. Мен сіздерді поставлю видео жасап.